สุดยอดประเทศครับและ Kaleniam shat beding kalam kaseny rajawai kalapoino shakabakut hakabau Arjun Ram Meghwal na Rajasthan ubadeu Minister of State Parliamentary Affairs Culture olwan poi kumukongsan baniran benta hakati jingleniam kaseny rajawai kene keshat beding kalam kaseny rajawai kalong kabakongsan bat kabadon kinongrim hak jinglong tenrai nadu umen barim jongki penar kibadang bat ya kanyam tenrai kalane kanyam tre hajawai ya kene kaleniam beding kalam lasdang nadu ka khatwai tarik mentau benai batla penkut no menta kesengi ka khat sau tarik ubenai Julai arjar arpuar hapdeng gejing hap slap main ban ipu iping kanyam tre habayo banyakran bat presiden jong seny rajawai uma OR Salam ulapan pau ye jing so komen baki khon ka bri jong hanyo trep kiwan ban saki ye kanyam tenrai ka be ding klam kiba kentup nadu ka seng kasi seng kemi na Shillong kiwan ban duai ban pirat bat ka jing shna ye ka rot ban wan ra ha nar ye tu uma Salam ki khon ka nyam tre harangkat ke bom kiksing bat ki tang muri ki kenhoi kirisa ha ka jing kemen ban wan ra ye ki rot sha nar ka bari ka pung kentang ban peni pajba ha shwa ban berat ye ki ha ka te ka pung kaleniam bening klam ne kasi kelas dang da ka jing leniam kenting knong ha yingsa ha lang do butpat sa ka bam tengkong kepala pendep da ki rang ba niam ki ba kentup ya udoloi kumukli ka niam harangkat ka kunhun jongu ki ba kentup ya upator usangot bat umaci hadin kane ki wasan kilalej bandrung haman lagi tiliu ying ban pendep ya ka leniam syo tendai da ka ba syo bat sempat haman lagi tenum ying da ka dingklam ban be ye ki sut ki krei nang ta ya ka pang ka shitom bat ya ka sniu ka sme na barok ying kisam ki wasan kita ngu kita dam harangkat ka pernah iperjin bau tre kirot un kurgu kerdo ya ka ying kasam habaro ki liang na do ka tre ka kata bat ka kot ka kya chơi năng đây là đằng do mi do đây man chơi khăn do đây pa rồi hay chơi rồi hay kinh gia do mi chung xiang do mi nhiều pa do năng hay năng mai năng cô năng khi do thân em do thuộc công nó có bị cái vấn chưa có bị cái vấn đề pa ni cái khu berdoi với surat tam nam yang kenal thì do mi bentuk do mi pembiang yang ke pos nem yang ke pos này thì do đáp do god hawrau chat yang menang nedok ni yang sem hadok lom deng thì do man kedat ihun ni besok nedok beru hadok belai katakan rat kain ini yang khot ke yang hai nam hai bertu yang meu tri kirap sim lawa kletam dewa nga chi jaru cha na biar kabenta bakong santam ha kaleniam kelas dang ha no pai singi ha ajnar kapung bakentang ha kene kejaka kaleniam beding klam kelas dang da kejiwan poi ki wasan hapo kejingilam jong pator ban penlong ye kangu kadem ya kesim ajnar butpat sa kejiwan poi jong ki sembut khnong belai bat hadin jong kejiwan poi ki sembut khnong belai ki khon ka nyam tre ki lahiar ban shat ha kete kapung kti bakentang nang ta but sa kejiwan poi jong ki dong baper ki bakentup ye ka panaliar ka dulong ka ciliang raj ka lum yong kejam ka lum keruyang ka yong pia nalor ka seny raj Shillong seny mulong bat ka seny telin nyam tre lat thalabo kilawan ra ye ki rot jongki hakidur harengkat ka khobor sya ki pajba mentau snem ki dan hadu khatwei teli ki rot ki palawan ra rengkat ka jingtho ki badon jingmut bat ki jing penwan dur badon jingmut bat ai ki jing sneng jing kentu sya ki pajba mentau snem sya ajnar hadin balawan poilut ki rot lawan hiar ka khnong belai bat ki jing bret no ya ki rot barok
Hawaii town and of Meghalaya. I think it's a very good festival of Jainta tribal group, and I have seen that some Khasi tribal group have also joined this festival. It's a very good sign. I congratulate the organizing team of this event, of this festival after the pandemic, because it has not been organized in 2020 and 2021, but in 2022 it is being organized. Our country is also celebrating this Azadi Ka Amrit Mahotsav. We are going to complete on 15 August 2022 the 75th year of our independence. That is Azadi Ka Amrit Mahotsav. And our Honorable Prime Minister told so many times that it is a time for introspection. Where we have reached, whether we have achieved the goal of the Constitution or not. So it is a time for introspection. But from 15 August 2022 to 15 August 2047, it is a time for Amrit Kal. Means we have to prepare the roadmap. And our country's great diversity, we have a diversity, but we have a unity in the culture. In cultural nationalism, we have a unity. So this festival is a very good. People are doing some exercise in the holy water. They are removing they believe, they have a faith that we will remove. พี่ลองคุ้มกันริวลมกันนี้ก็ได้กะนาดูมันได้ไทยกีฬาโบกีคุมองลองชัวกันลองชัวอีได้เป็นปนเนะกะขนังบกับเต็งกับบนวันกันดุบติบบัดสักเวงนองพิมพ์ได้ตั้งกตางานเสร็จกระมันกี่ปอร์พินชิมกินกิจการชาเนปารอกิดังบวนบชองกีเนกิบดังบัดอย่างกันยำตันไรหากรุกมเป็นลองเยียงลองเซมมาอุดคลิจงกเยียงบัดงานเสร็จกระนวัดอีกินกิขณะจงยีให้กุยดอนกับจิญขีหอทั้งนี้มุนตากมุนองฮักสเตทก็จะเป็นเรื่องจงยีกมุนองกระดูกตากระโรลจงอุกุญีหายงางองอีกีกระนี้ก็ ILP อุกุญีอุด ILP อุบัญญาได้กรีก็จะเป็นเรื่องก็ลองยิงลองเซมทีนี้ได้เป็นปนเนะกันปนเนะเป็นสายกันนี่ก็ตันไรขนังบัวกรีบักก็จะเป็นเรื่องคนเนะนักษา And the culture of the Khmer will be performed by us. Then, when they invite us to Khasi, then we will support them. We will participate, and then that is the principle of we support them and they will support us. That is the strong base of the Saint Khasi and Saint.